Asivusele esiven seMaswati. Namhla sibuthene la Khilani sengimkhakha webhola eSpiki. Sihlanganiswe ingabhane iKobwa. Sithandza kwendlulisa kuthokota kwetfu lokukhulu kakhulu kule ngabhane le based khona lapha eSpiki kwekuthi sendele le midlalo lena ibe nelikusasasa lelikhulu because ayikabi nje imidlalo lefaka laba lasebakhulile kuphela, ifakene bantfwana labancane ema-under 15. Siyati ke ukuthi ngeSiswati kuthiwa inkunzi sematfoleni, so sijabulile kubona labantfwana badlala especially le category ema-under 15 lobo khanza ukuthi i-neglected ngoba labancanyana kunabo laba ma-under 13 banaso sponsorship sa Build It nesa Khabana, but laba lokhanza ukuthi sebakhulakhulile sebama-under 15 bebete le sponsorship. So kufika kaKobwa kufike kwavala leyo gap leyo, bajabula kakhulu labantwana. Ngicabanga nje ukuthi sibonile mabadlala namuhla lapha bambathe timbatfo letinsha letithengwe nguyo ingabhane yaKobwa. Ema-champions atfola i-trophy, atfola nema-medals, ema-losers atfola ima-silver medals. Siyabonga ukuthi Kobwa went a step further, bantfwana waba-provider nema-refreshments. Loko siyabonga, sibulala emabhodlela kiko. Bese sibongela lama-team lamakhulu ladlalako la. Lelilanga lelihle kangaka lalendile Kobwa, sibone kuphuma imindeni, kude imindeni ite kutobukela le midlalo. Siyatfokota kakhulu, siyathemba lokho ukuthi lo budlelwane betfu nale ngabhane butawukhula bugcine sebuyi-event lenkulu la Spiki leseyikhona kwekuthi ikhange sive lesikhulu sala Spiki lesinengi kwekuthi site sito attenda le midlalo yala eSpiki. Sibonga kakhulu imphatfo itfolile lenhle CCC yaseSpiki engabhaneni yakaKobwa ku-CEO ne-management yakhe yonke. Sibonga kakhulu imphatfo lenhle lesiyitfolile. Siyathemba lokho ukuthi la mhlambe timvo nathi singakathambisi khona kahle, it's a learning curve. Next time we'll do better and the partnership itawukhula ikhule sigcine sesikhona mhlambe ukuthi sikhange nalabanye bete batolekelela le ngabhane yaKobwa ekuranisheni le midlalo. Sibonga kakhulu nakini nine bemedia lokho ukuthi nibe khona nito coverisha le midlalo le. Imidlalo lephasanyana kancane, ayikho ka Premier League, ayikho ka First Division, ayikho ka Super League, but nje ukuthi nitinike lesikhathi nite nitomaketha le midlalo. Siyabonga kakhulu, ungathi uNkulunkulu anganibusisa ke. Sengigcina ngifuna kubonga irole ledlalwe na MP ekusitfoleleni le sponsorship because masisilonja nje beka khona MP nenkundla yonke yayikhona. Siyabonga lokho ukuthi nabo basibambise ekutfoleni le sponsorship sakaKobwa. So sibonga kakhulu kini nonke bekunene, siyabonga.